I'm the answer to your every cry. Solution for the weary heart. I bring to you good news. Oh mayibongwe inkosi, glory, hallelujah. Ngithatha leli thuba lelihle nakangaka ngiyanibingelela futhi ke ngiyanemukela esihlokweni salamhla seRhapsody yemaqiniso. IRhapsody yemaqiniso ke ngiyo incwadi yekukholwa yawo onke amalanga siyibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Namhla ke lisonto tingemashumi lamabili nakubili ngenihlala yenda ngiyathanda ukuthi nginikhuthade nginigqugqutele ukuthi njengoba kulisonto asivukene sitilungiselele kuya esontweni. Esontweni ke sifike sifunze live laNkulunkulu, sidumise inkosi lokumcoka kakhulu, sikhuleke sihlanganyele nebazalwane. Lokho kwekuhle emehlweni emdali futhi nembhalo uyasikhuthada. Mayibongwe inkosi. Asiqale ngesifunze sihloko salamhla umfundisi uthi wena uyindlela. Oh hallelujah. Umbhalo incwadi yaJohane sahloko se-14 livesi lesi-6 kufunzeka kanje. Jesu wathi kuye, mina ngiyindlela neliqiniso nekuphila. Kude lota kubabe nakangeti ngami. Uthi ke umfundisi, bantu labanyeni bathi uNkulunkulu utawuvula indlela ngisho nalapho kubonakala shengathi kude khona indlela. Lokhu kukukhuthata lokuhle, kodwa leyo mibono ayisiyo ngekwemibhalo, ikakhulu nangabe uqonza ukuthi Kristu ukwende waba ngubani. eTestamentini lelisha uNkulunkulu akakwendeli indlela, kunaloko wende wena waba indlela. Oh hallelujah. Inkosi Jesu yathi mina ngiyindlela neliqiniso nekuphila. Incwadi yaJohane sahloko se-14 livesi lesi-6 lena lesivule ngayo. Athi ke umfundisi, abe indlela yethu uyekuya kuNkulunkulu nasetibusisweni tembuso, kukhululwa impilo yeNkulunkulu kanye naso sonke isibusiso lesatitfola ngekufa, kungcwatshwa kanye nekuvuswa kwaJesu Kristu. Wasilethela kubabe ngekusinziswa kwethu. Oh hallelujah. Nyalo njengoba sesikuye kuso sonke soni sesiyindlela leya kuNkulunkulu. Sesiyindlela leya kuNkulunkulu. Kungako na udadisha incwadi yemsebenzi yabapostoli utawubona ukuthi libandla libitwa ngekuthi indlela. Sesiyindlela. Ungabe uyifunelani indlela nangabe wena uyindlela. Ngetulu kwaloko inkosi Jesu yathi mina ngikukhanya kwelive. Loyo longilandzelako angeke ahambe ebumnyameni, kodwa uyakuba nekukhanya kwekuphila. Incwadi yaJohane sahloko sesiphohlongo livesi leli-12. Achubeke ke umfundisi athi njengoba kanjalo nawe unjalo kulomhlaba. Ngekhathi kithi kunendlela yokuphuma enkingeni kanye nendlela lekhanyisa bumnyama. Mayibongwe igama lenkosi. Singeke size sihambe ebumnyameni nome kudideka. Angeke sithi khanze singephandle kwendlela. Oh hallelujah, glory to God. Cha, na ungadi lokufanele ukubende, thandaza kumoya longcwele bese amehlo akho ayavuleka futhi utawucondziswa. iBhayibheli lithi ke encwadini yabaseRoma sahloko sesiphohlongo livesi leli-14, bonke labaholwa ngumoya waNkulunkulu bangemadvodzana aNkulunkulu. Mayibongwe inkosi. Ngako ungacali ucaphune tibusiso teLitestamenti lelidzala ngaphandle kwekucondzisisa ngekweLitestamenti lelisha. Ngako ungacali ucaphune tibusiso letiseTestamentini lelidzala ngaphandle kwekuticonza ngekweLitestamenti lelisha. Leli lelisha langena esikhundleni salelo lelidzala. Lokho ngakutfola na ufundzisisa incwadi yamaHebheru sahloko sesiphohlongo livesi leli-13. Hallelujah. Sesiphila ngetibusiso teLitestamenti lelisha. Ligama lenkosi malibonga. Sisho umthandazo wena lamhla ngisho emva kwami babe lothandzekako.
Ngiyabonga ngekungiletha ebunyeni naKristu. Lo indlela, liqiniso nekuphila. Ngiphila ekukhanyeni kwelivi lakho. Futhi ngihamba ngenhlakanipho yakamoya. Angisoze ngilahleke. Ngingeke ngidideke. Futhi ngingeke ngicekeleke phasi. Ngoba Kristu ukimi. Futhi ngiphila kuye. Akadunyiswe uNkulunkulu. Oh haleluya. Kuqhubeka nesifundo lamhla incwadi yaJohane sahluko selishumi nakune ivesi lesithupha. Imisebenzi yabapostoli sahluko semfica livesi lesibili. Kuba seRoma sahluko sesiphohlongo ivesi lelishumi nakune. Labo labasebenza hlelo ukufunda leBhayibheli ngeminyaka munye lamhla bafunda incwadi yaMakho sahluko sesihlanu sicale evesini le21 gcina evesini le43 phindze nencwadi yaLeviticus sahluko se22 nesahluko se23. Kanti ke nangabe wena usebenzisa hlelo ukufunda leBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufunda imisebenzi yabapostoli sahluko se20 icale evesini le25 gcina evesini le33 bese ufunda incwadi yetihlabelelo sahluko se35 nesahluko se36. Legama lenkosi malibongwe. Sengiphuma ngiyagcizelela asivukeni sitilungiselele siye esontweni lapho siyawudumisa khona, sikhuleke, sivele ivi lenkosi, sibusiseke emoyeni, kube kuhle emehlweni emdali. Mine ngiyanivalelisa, inkosi imbusise. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafunda nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.